هاتن قناة پرتوکحزه و وشنامه زندی یا کل گل نویسکار و گروک برهان کورکماز نه وشنا قناة پرتوکحزه یا یکمینه و به نویسکار کمی جوان کو گروک کرد دنیای دیگره امی بیرا پیک بینم راستی برنامه که گرینگه امیل دور پرتوکاوی گرجستان واری گران اوه قدری دمهانه درکتیه جوشانین سیتاوی چاپویه امیل دور وی اول سرگر و گشتیاریه امی باخون امی پرسن خاله هوالی برهان بکن اوه جی ببرسرینه لبریاوی از دخوازم در حقا پرتوکیه دا چند تشتان ببیجم بحثا پرتوکیه بکم جبر کش من داناسین و نرخاندنا پرتوکیه کریه ویدیو د قنالی دا هیه اون دکارن لور تماشا بکن بریم خیر هاتنا هوالی برهان بکن هوالی برهان تو بخیر هاتی سرچاوان سران هاتی وشانی دناب خیره دا بس پرتوک هز گلک ساغبی چوایی باشی گلک سپاس باشم سپاس کنتی چاوایی شهردکی چاوات دچه ساخیت جبو ساخیت دعایت کن جبو ساخیت میجان بکن بله بخیره زور سپاس نهایت به کرتاسی بحث جیانا تبکن براستی یکو مد شوپنش خاطر دناسن لیده به یکو هی نو هاتو بن براوجی ناس بکن همان نو برای برهان سال 1996 da Bakurê Kurdistanê ji bajarê Bitlisê navçeya Xîzanê li gundê Ekoyê hatiye dinê û hema ji zarokatiya xwe heta roja îroyîn ji gerê hez dike bi rastî û li hef welatan heya niha li hef welatan ez xelet nebim geriyaye wê gera wê hê didome wekî din biraz ziman hezekê jî gelek zimanan jî dizane herî dawiyê min dizanî bû nihê lê ez bawerim wê ziman zêde kirine li ser niha da dehe dew yek dew du din ew qas zêde zimanan dizane ev jî dewlemendiyekî bi rastî gelekî giring e daliyê zimanan de û niha jî ji xwe ev gera wî didome û bi awayekî otostopê li dunyayê digere bi rastî ev jî gelekî balkêş e taybet ji bo ciwanan gelo meriv çawa dikare dunyayê bi otostopê bigere em ê niha van pirsan ji xwe lê bikin ve ev jî bersiva me bide em niha werin bernama xwe ser pirtûkê de ewil em dest pê bikin ez ê çend tiştan ser pirtûkê bibêjim û vegerim برای برهان و امی پر ساخوالی بکن یا اولین نها از سری دا وک با فرماتا قنالا پرتوکاز بیجم کو پرتوکا me Gürcistan warê guran nivîskar Burhan Korkmaz ji weşanên Stîtavê hatiye çapkirin çapa 2022 di meha Sibatê da çapiye pirtûk pirtûk li gerokên Kurd li Gürcistanê geriyaye ev gera xwe wek pirtûkekî nivîsandiye û çapkiriye hatiye berdestê me di aliyê ger û geştiyariya Kurdî da bi rastî gelekî giring e ji ber ku em dikarin bi saya pirtûkê û pirtûkekî wisa we de nivîsandin em bi zimanê xwe em dikarin dunyayê bi Kurdî bi kurdewarî bi çavekî Kurdistanî bixwînin ev jî ji bo me bi rastî gelekî giring e dibe di vê aliyî da gelek kêmasiyan em hêvî dikin wek bi saya hevalê Burhan û yê hevalê ku nû dest pê bikin wê em hêvî dikin di pêşerojê de gelek ciwanê me jî di vê aliyê da binivîsin û bigerin ji me re jî behs bikin binivîsin em ê kêfxweş bibin nihayet dixwazim vegerim birayê Burhan û pirsa xwe ewilî bikim bira ku tu dixwazî piçekî behsa pêvajoya vê nivîsandina xwe bikî yanî te çax fikirî ku tu dest bi gerî bikî û dûr re hatî te pirtûkek nivîsand em dixwazin serî da vê pirsê bikin fermo ji hevalan kunal me temaşa kirin ez wana sola xwe dişînim pêşî bi kurtaşî û hema ez direkt bikevim meselê ger ji xwe xeyalek min bû û min dixwest ez vê jiyanê bi rastî bijîm ji xwe yek car heqê me heye ku em hatine li vê dinyayê ez jî dixwazim vê dinyayê vê hayatê bi rastî yek car jî be bi ji dilûcan vê hayatê bijîm başî min dest pê kir cara xwe min got ya xeyala min gerîne ez ê bigerim ez erim insana nas bikim ez erim zimana nas bikim ez erim dewleta nas bikim tiştên nû taze min wisa dest pê kir gerê kesî ji min bawer nedikir ji xwe bu berduş digere lê min dîsa kir qet nesekinim başî jî min got bila çîroka min bibe pirtûkek û gelek zêdetir hêj hez hevalê me vê pirtûkê bixwînin min jî wisa dest pê kir pirtûka xwe yekem nivîsand û paşê jî pirtûka duyemîn bi zimanê Kurdî behsa Gürcistanê ew min çima nivîsand dema ez hatim Gürcistanê min êzîdiyên me li vir nas kir bibore dema min wan jî nas kir êdî
برای برهان ببره زیده ام ورم وری ام پرسی مهنه دورده زیده ام نکبن نهان نابرو کی ام تن وری از الور پرسان تبکم براستی او بجام ساكنة بحثا مجارا کردن می ازدی گوجستان براستی مجارا گرینگ از ورم وری ببره ام بری لور نها ورن او کی نها بس از خوازم ببره نها پرتوک شو من نخانو سه خالان دم پرتوک نخانو یا اولین شو چوینا تا گورجستانی دما کوتو د گمرک یا درباس بی او هستن ته دیتنه ته وره براستی گرینگن او درباس بی او بحثا گورجستان کی ان آگاهی اند دی خالا دویمیش خو یا گرینگ جی بحثا کردن ازدی یک کل گورجستانی دجین راستی خاله کی گرینگه اسیمی جی زیاتر بالا مکشان او هرم امبیشن باجاری مس تی آی سوینا ته هبو او خوازایا وی او دارستانین وی چی ایون براستی وک دشبه کردستانی چه gelek bala mı kışandı bu medrese halan da yoktur. Nihayem varın hala avlin de fazım pırsım yani dema kutu şu ev hestente birasti gelek ki embijin te hestiyar bir ev kuyi dikari bahsa ve pevajoya çuyna xwa nava Gürcistan'ı biki u veri hevnasına xwa bi Kurdin meyi ezidi rayi Gürcistan'ı biki. بتمنى تنفيذ وجورجستان وباطن ما يشوف خيال النبو يعني من اللي بشكناه حتى انها من جا دبستان دي تبوش وين انا دوم متخصص اسباب ده ما جيشتم للسنور ادا السنورة تركان درباز او قد تشتكي نبوش ده ما زرتم برس سنورة جورجستان وبوليسين ده مو مليان ياركو جخوا كنجن بوليسين جورجان جي شوا جدايا ادم خاص يعني هيك كل كويس جاكي نو جاكي تازه وصار بينهم خاص بو بينهم فرابو از هاتم برسنم پاسپورت خدرش كير يعني او işlemi kanundaki avan yani az bikalajani باشه از درواز جسنو درواز زمانی که زنت آخرتن ارتشته که فهمنا که پیشی دما زورت که دما کو من توریست دیدی از گلکی شاد بوم کیفایش بوم یعنی توریستم زمانی که داخلن لوه جاری از بوم توریست لوه جاری از بوم توریست یعنی مرول گوهرت بوم زمانی که نو اصلا خوشک از کتم نام ملاتان دا خوارن نو یعنی هر جدا یا زانی چه بیشی ج الدنيا كده شيء بكابيج الدنيا كده بس ما كيف ما خوش ببو خوارن اونج مخارن باش مجالك انسان اجي ناس كرن ازوان بردم برنامه دا بيجم تجي از دخالی بکنم این مسئله گرجن و ازیدان ده یعنی بله خیر مهمه امی دور دا بدومینن yani şimdi بحثا bir çiroka xwe bike bi kurtasi û piçekî behsa rewşa wan bike yani behsa rewşê Kurdî me êzîdî yê kulî Gurcistanê. باش دمكو از اوتوستوب یکم جرم نکشان جمره پرسگوت جیکوی نونجیکو از جی کردستان ما دام بگو کردستان فهم نکرد گو کردستان مش پرتوکی دوشون نوشته مگو بله کردستان گو والله نظر چه دیجی مگو ت کردان چه نظام گو از نظام یکی گرجی بو مگو از چه بیشم عجبه مگو از ازیدی ما دام مگو ها ازیدی تمام گو از زانم بله گو ازیدی زانم مگو یا از چه مسئله کی تبلیغ بو باشه از گشتم لتبلیغ من جالك هديدي هديدي الناس كتير ونكر هذه ونكر هذه من ونديتن باش من جيب برسكير مجو لفر شما دامو موجود أثناء كده لما موجود از هديدي ما أزهرتم ناشين يعني مناشكر موجود لفر كده ما هديدي براني وان دامو قادمين ناشين دبيجين أم هديدي يعني شوي كردن يعني قابل هديدي يعني وصلتنا ناشين از چوبه که کورتاسی بازم بیشم مرکزی که جنگ که جنگ پرسیده که گوجی بگوت جوکی کردم جی کردستان ما داری جنگ که پیر هیا هر وی آوجی جوایا مگو کا کرده چون بالا مگو خالد چوای باشی گوت ایزدی مگو از چوا بزن ها کردم یعنی مگو از کردم گوت کردی مگو باکور چیه مگو فهم نکرد مگو ترکیه یعنی حزمت مصابه ترکیه جدا ما لما جوجي تركيا جوها قلت يا مسلماني كرد مسلماني دل خدوا قلت شفت ساخت كيف والله باشي ما هنا كيجي صوبات كير الجمرة قلت لو شرم قلت 2 مليون نفوس كردستان هيا قو ام 6 مليون كرد للدولة متنا شرم روسيا محمية
از وی گوتنی قد جبیر ناکن تشتكي وصل جيران جمهورها جو 2 مليون من كردستان هي 2 مليون دولتها وانها ام 6 مليون جود مخابن ام حموج هاد بلادنا جو هنا روسيا هنا كردستان هنا كرمانستان نظام لكل interneta hevali Burhan ez bawerim girêdaya wî piçekî xirab e ji ber wî ve belkî ew xwe. Hevali Burhan dengê min tê te. Hevali Burhan bi rastî yani gotinên wî dayika Kurd, dayika Êzidî gelekî di cî dane bi rastî yani دارج Gurcistan wek dengê min hat tê te Hevali Burhan. Gelek di cî dane ew gotinên wê dayikê ku em 6 milyon hema dikarin bêjin 7 milyon Kurd di dunê da heye û li Kurdistanê rojhilata navîn da lê mixabin bê dewlet e dibe em guh bidin van şîretê vê dayikê û em bifikirin gelo çima em ew qas yani nüfusekî me zêde heye lê mixabin em bê dewletin bê parmane dibe em li ser vanê jî biçekî bifikirin ji ber vanê jixwe ev ger û geştiyarî gelek girîng e ku em diçin dünyayê dibînin em dünyayê dinirxînin û em li mirovan dinêrin yani wan bi çi awayî kiriye çawa kirine ev devlet awa kirine û ji xwe re em bêjin li gor vanê hin pergal afire dibe em Kurd jî wek ciwanên Kurdan yê ku li dünyayê digerin yê ku derfetan hê bigere dibe ew jî qet nesekinin bigerin û bibînin dünyayê bi rastî bira dünyayê bixwînin lê dibe bila bi Kurdî bixwînin û bi Kurdî ji me re binivîsin em jî bi saya wan bixwînin ku hevalî Burhan ji xwe wisa kiriye ev berhema xwe bi Kurdî nivîsandiye em dubarê ji pîroz dikin hevalî Burhan deng tê te hatiyan Birayê Burhan dengê min tên te biborin welê di weşanan de hin pirsgirêkên wisa teknîkî dibin em ji niha da lêborina xwe dixwazim ji we wê niha Birayê Burhan were em ê dîsan pirsê xwe jî lê bikin dibe belkî girêdayê piçekî di wî de ji ber ku ev niha li Gurcistanê ye li wir jî mixabin ev di aliyê teknîkî de hin pirsgirêk hene ji ber wê niha ew weşana wî ew ke ez ê bidomînim dema ku ew hat em ê dîsa berdewam bikin ser Pirtûkê dîsan rawesin ez ê çend xalên min an di Pirtûkê de behsa wan bikim niha min got min sê xalê xwe ji bo Pirtûkê gotin ez werim xale ji xwe herî girîng ew e ku ev pirtûk bi Kurdî ye û dîtin û nêrîn ji li vir kurdewarî ye yani bi çaveke Kurdî em dünyayê dikarin yan jî em jî welatan em dikarin bibînin bixwînin yani bi rastî ev ji me re pir girîng e niha em vanê bijin niha em dixwazin dünyayê bi çaveke kurdewarî bixwînin heta roja îroyî mixabin ev derfetê me çin nebûn ku em bikaribin dünyayê bi çavekî kurdewarî em bêjin bixwînin lê van salên dawî em dibînin ku di aliyê edebiyatê de aliyê gerê de aliyê em bêjin sînemayê de televizyonê fîlma û qadên dijital de êdî Kurdî ciyê xwe digire em di wan deran de bi her alî de em dikarin Kurdî bikarbînin way hevalî Burhan hat bira ku te hatî niha dengê min tê te بله سلام dengê te وشان nay بود بود نظام ببرن dibe دنگ ji من ber ده aliyê teknîkê belê dengê te niha tê belê niha tu wexta tu nebûyî min piçekî din behsa wê naverokê pirtûkê kir min behsa xala ew girîngiya ku em bêjin dünyayê bi çaveke kurdewarî dîtina kurdewarî bi rastî gelekî girîng e ji ber ku heta roja îroyîn hê jî mixabin ew wisa ye ku em dünyayê em bêjin bi çavên serdestên yan jî kerên welat bînin dixwînin difikirin bi rastî ev xeletiyeke pir mezin e ku em ji dîtin û nêrînên kurdewarî dûrin ji bo vanê gelek girîng e gelo divê xalê de tu çi dibêjî yani ev dîtin û nêrînên kurdewarî gerek çawa bibin û bi çi awayî yani meriv li dünyayê binêre yani Kurd bi taybet Kurd
تو گلکی حس نه چه بجم من اصلا نرمایی لب مسئله دنیره تو زنی یعنی بارم تو زیده نخوازی کور بنیری لی اف تنه نه اصلا خلطی اف کیماسیه تو زنی ام زیده جهر تشتی پاش بمانه ام کرد جهر تشتی پاش مانه جگره پاش مانه هنری پاش مانه هر تشتی هنر هر تشتی تو زنی چه پیشیا 500 سالان دا اسپانیولان ایتالیولان انگلیس هم دست کردن که دنیای ناس بکن لیکور به من هیچ 200 سال دا دست بکن تو زنی ام گله که زی اروپایی پیمانه پاش مانه و نه بتنه گر هر مثلا تکنولوژی دا آبوری دا دولت بونه دا یک بونه دا جی اینها ایجی ام کرجش خوا ایجا پشکرتی نکن که تشتاویتی که مثلا که کسین که دخوازن زمان کردی به زمان کردی پیش بکردن ببین هزمتکار زمان کردی و کردی خود گلی خود کردی ماجی پشکرتی نکن دچن دی سازی خدمت ہے لیکن سازی دچن به زمان داگرکاران ویدیو اندنارن و دنیای ناس بکن اوجی کماسی مایا جچته ج گلک مجاران ته گلک مثلا ته لی مخابن کردی ما زیده پاش مانه نها ترک جاوروپای هر کم 5 سال کم مانه ترک yani Türkiye coğrafya Türk adları Türkiye o Türk جاوروپای هر کم 5 سال پاش مانه لکردن ما ج ترکان هر کم 5 سال پاش مانه yani از کماسی ما انگل کی پاش مانه نظام حتى دن نادن لمخابن من اوی دیگه یعنی ما اوقات سوالات گریه اوقات مثلا ناسید لمخابن ابراستی کی کردن ما بله بله راستی دوی خالی دا مافتاری از هبلی او کاتدون شوی حواله کیجی اوسا او که چرا کردی شیروه کریه براستی او جی راست بیجه یعنی کرد خواه جدا دکن هند بیجه بله یعنی نبه کردن او جدا yani Kürt de yani debed ali baweri yuli em bejin gelek ew kan da em belki ev rengi me cudati me dibin lê em Kurdin yani devir da dibêj xwe gerek pirsgirêk tune be ku em bikin belê rast de gelek qadan da xwe ez hêj dibêjim gelek kêmasiye me hene ew xeletiya min ji bo ku em bi zimanê dagirkerên xwe em dixwînin em dinêrin ez ji wan dibêjim rastî gerek wisa nebe hewceye em berê xwe bidin Kurdî û Kurdewariyê xwe ev Pikateji de vê xalê da pir giring yani ciwanên me taybet yê ku dixwazin di em bêjin di gerê da geştê da dixwazin bigerin yan jî dunyayê binêrin bixwînin divê bila serî divê pirtûka te bidin gustan warê guran ez tiştekî û em werin di derheqa geş kerfermû بله از تشتكي كورتاسي دنگê te çû تزاني birayê bû همو دولت الدنيا belê دنگ من هاته deng baş e baş e belê تمام اگر تحمو متن دنيا دولت بنري دبيني كو هر ولاتات خدمتكارية في الدنيا بيا جبو في حياة جبو وان انسانان يعني تا ژاپنیا دنری عالی تکنولوژی دا پیش کردن تا آلمانیا دنری تکنولوژی و خدمت دا آمریکا و روس دوال گاز پترول هر تشتکی که لیکورد ما تشتکی نده فایده وان جیب دنیا رقتنا لیکورد من نرا جیبو دنیا چی که جیبو انا تجيبو حوم رضي كرد تشكي بني براستيجي و او كردان انا او زمك ولا سر كردين ما لسر حمو دولتان لسر حمو ملتان چه بویا لسر اسرائیل چه بویا لسر افریقا چه بویا لسر امریکا باشور باکور اروپای لهر داری چه بویا تزانی خطای ما یکم چیه خطای ما گرینگ ام نابن یک ام درجه ناگرن ام جه عقل ناگرن تزانی همو دولتان همه ملتان دنیای ببونه یک یا افریقا ام افریقا آنها جاهل دبنن لی ام زده جاهل مانه ام جا افریقا لیان زده تر پاشوه مانه او بون یک دولت اوقات بچکنه گانا هیا مالی هیا نظام کنگو هنه او دیسا بونه دولت پشت وان ظلم کشاندنه پشت ظلم کوژی هولندا یا بلژیکا یا پرتغیزیان کشاندنه دیسا بون دولت لی ام کرد ام نابن ام نکارم ببنه حشی من آگیجه براستیجه یعنی ام
او ظلم کو ام هاد دبینن حمیه جه هر کسی جی دیتیش خو ام نتشتن یعنی ام بله بله نکو راست وسط طایبت هاتن بجارتن لخطای ما ام زیده که مانه براستش ام زیده جاهل مانه بله هاوی gelek rastش گوتنه خو ایسا نه کد تنه بسیبون مخواست از بباره خو نه تنه ام دبی روشیدن لی تایبت بو مش خو ام کردن کوج برکو گونج kurc bo me girîngin rastiya mijarekî ji bi tenê serê xwe hewceyê dîsa were ew kirin ez hêvî dikim ev welatan hemiyan tu bikaribî bigerî bibînî û wan dîtûnê ne xwe me re ji dîsa parvekî û wekî din ev bikaribî yanî bigîjînî raya Kurdî em bijin rojeva me hemiyan milletê Kurd em jî ew bikin nihayet dixwazim çend gelek çend hevalan silav ji me re şandine hemiyan re silav û rêz ew bi xêr hatine weşana me yê ku pirsê xwe kirin ez ê niha çend pirsan jî ji temaşevanê me hatibûn ez dixwazim wan pirsan jî li te bikim tu jî hema wisa bi kurtasî bikaribî bersiva wan bidî heval jî bira kêfxweş bibin ji ber ew ketin niha pirsekê heye dibêje بله navê pirtûkê çima warê guran e û çima li ser der em bijin wêneyê pirtûkê wek xaça heye ev pirsa hatiye fermo em li bendêne پرسک عجیبه تو زانی از پشتی جپرسا یکم دست بکم چما واره گران لگرجستانش خو د صداموی هست تو زانی چه ناو گرجستانه نه جی کردی تی جی فارسی تی جبر کو ام کرد نگشتن لواندارا بله جبو کم لواندارا بیشن فارس لواندارا داگر کرنه دولت فارسا و چاخیجی دمو قوتنا لور انسان گرجی جتیان درکتنه جدارستان درکتنه و فارسان کشتنه وقتی گرا درکتنه یعنی یک جر نشکاوا درکتنه و فارسان کشتنه گلک لشکر هم جروی گرجیانا گتنه وقتی گرانه و پاشی ناو گرجستان جور هاتیه و یا دویم جه چما ناوی وره گران ورا تزانی تخربی دای لور کی گرد کی دخاپینه و مثلا سریداتینه مثلا پری جدستینه و کار خواهی جیه دیگه دوستانی برای کس دوستانه مروواتی حوالی نکنه برای کی گرد کی دشت کنه قطعا کی جید بخوازه کو جید بگره یعنی بر روی واره گران یعنی برای کسی که تونه کو مرو دشت کنه رای حوالی پرا بکه او خواهد سر شمال سره دوستانی دمو کو گرجستان جه سوویت بلا بو آلایوی کبن هیا سور و رش و سپی هیا آلای کبن دما کو شد سوویت درکش خوار آلایتی نو دبینن و او رنگ سپی جبو کو آشتی تیوی معنی اینها تیوی واتای و او خواچه سریجی جبو دین وان گل گرجی پرانی وان باوریا دین خریستیانی کن و جبر وی سمبول خواچی دانینا لسر و میجی اشخوا پرتوکال میجی بحث گرجستان است که از نکارن آلا عربستان و مصر و لیبیای نزانم قطره دانم سره یعنی بله اولا مجیم مفتر بله بله پرتوک در حق گرجستان داره از نکارم هیو و ستریک دانم سره مخابن راست سپاس امورن پرسا دویمین جی حوالێکی گوتیە ev fikra gerê çawa û kînga hat bîrawî qet bêhêvî bû û gava bêhêvî bû çi dikir ev fikra gerê nehat bîramı tu zanî şwa digeriyam ez li gund dajîn dema zarok ez çûm serê çiyan digerim ez çûm şirketan digeriyam ciyekê min dixwest ku ez ciyekê nû keşif bikim tu zanî hemû wisa dilê min de hebî pêşiya 4 salan de jî êda min biryarek xwe de ev gelekî giring e min got ez hatima vê dinyayê çi ez gelekê ji xwe re rêyekê bibînim yani ez ê bixebitim here malê bixebitim here malê yan jî vêdekê bikim paşê min biryar da min got ez ê bigerim min got ez çi dixwazim min got ez dixwazim zimanê hîna bim û emsanê nû nas bikim dewletê nû nas bikim hezê gerê ez kêm paşê jî min hema çenteyê xwe da pişta xwe ez derketim li ser rê ji bo bigêjim xeyalê xwe ji bo xeyalê xwe dimeşiyan berê ez gelekî bêhêvî bûm zêde bêhêvî gelek caran jî min dev jê berdam min digot ez gerim bes ev çi ye yani ne alî aborî da ne alî xwarin marin razanê da tiştekî çime tiştê min çine dizin hemû çentê min e û ez sa digerim ez gelek caran man bir çî gelek caran kesî min ser rê hin nedan gelek caran ez ber sermayê razan parkê da û camiyan da tuwaletan da her derê ez razam her derê çi bibîre te êdî wisa jî ez gelek caran bêhêvî lê tişta girîng
تشتا گرین مگو هره چیزی به سریت هری مجبوری هری اب خیالت یعنی گره که به هری فتا حیاتت تو نکاری نورمال بشی بجخارت بگو تو نکاری نورمال بشی خیال انت هیا نورمال جانا که نورمال نش گوری تنه یعنی گره که تو هنه که زحمتی زورانی ببینی باشی جمعه نصاب بردوان که تشتا که سپیشل شو تایبتی سنه یعنی ما خواست از بگرم یعنی اوسا جی من بردوان وسا که te hema çente xwe da pişta xwe û te got ez vay diçim ew qasê dibêjim bi kurtas ما چند تا خدا بسته خواه مگوت از چه خیرم دونم چند تا خدا یوتیوب بدناریا مگو خواهد چه خیرم کیلوت گوره نظام شال نظام چوتر سالا موسا درست ناره دا و همون داد بسته خواه از سینانه ها Böyle pirseke din hey مسئله گری Belê niha em naxwazim biraz zêde dirê bê ku bi kurtasiyan bikaribin bername xwe pêk bînin. Pirseke din jî dibe بله va pirsa tenha berêvanê pirtûkeke bi Tirkî nivîsandibû û dûra te ev pirtûka te duyemîn e û bi Kurdî ye. Navbera Kurdî û Tirkî de ji bo te ferq çi ye? Yani vegeriyayê Kurdî yani ew ferqa çi bû û pirseke din ji pêva girêdayî firotanê de em bipirsin piçeke em magazîn ew bikin gelo ya Tirkî çiqas firot ya Kurdî niha diçastê de yani piçekî di vir de ji agahiyan bide me fermo تزانی لترکیه ام education yani چه نوعیه perwerde eğitim بکردی چه بو perwerde پرورده خواهم بکردی نه بله هم پرورده خواهم به ترکی دو بینم من تیپین کردی جی مپاش رهینا بو از پاش رهینا بو نویس پاش رهینا بو دامون به دسته که پرتوکا خواهی یکیم که رسول به ترکی تنه بزنیم ما الفابای کردی جی نظام بو و پاشی مگوت یا مجبورم از زمانی که دابر میشیم پاشی به ترکی نویسم یا دویم جی مبخوا خواه هینا نویس کردی کر الفابای رزمانه و پاشی جی من زمان پرتوکا خواه دویم به کردی نویسم بلا جبو وجه کردی دیاری با لما خابن از گلک دلشکستی ما از وکی سیدخان بوراخچی جی کردان عاجزم از گلک جی کردان عاجزم وکی سیدخان بوراخچی از نخوازم کس کرد بسر لگورا من از هیجی خوردم هیجی مخابن من هیجی خبری من پرتوکا خواهی ترکی یا یکم هزار حبا درانی و 800 حد خاطن فرطان بلا بود یا کردی اما گرجستان 500 حد مچاب کرد 500 حد لما قابل 100 حد جی نهاد کرین و استانبول دستین کردی ما جبر از گلکی دلشکستی من براستی زده دلشکستی من از زده دلشکستی من یعنی او کسی که مرا پیام دشاند و هر بجیش دارد زمان کردی دیگرت کردی دنیای دیدن ناسن پاشی یک کسی مرا نگود قناه بلا سر خیره به پرتوکاتا یعنی نستان دنجی کسی نگود سر خیره به او گلکی دلمش کند هیوی هموجش کند اوی مخابن مبریار زیه نه زمان ترکی نه زمان کردی پرتوک نان ویسم از بتانه انگلیزی هیویا ببور هیویا خو نش هیویا خو نش کنه دیسا والله خلاص نه ولش امی وارن سکت داویه و ام از چند تشتنج ام وارن در او که دقیق ناخ بینوی هرما راستی او مسیتا سوانتا هرم مو ام بیجن باجار او چکی در پرتوکی دا جاو کریه شوه او هم هرما هم باجار نوسا مسیتا او سوانتا راستی او خوازه راستی گله گرینگ ده شکو دشته ام بیجن کردستان که چکی تذکاری بحثا وری بکی و امدو راه دیدی برنامه بگیرن فرمو بله توانه از باتوم در کردم چون باجار زوگدو دیه و پوت یا پیش نیویجی ده بس سوانتی ونه جیتی بی جلک حوالنجی دو گوتن هر الور ادامه اتوستاپ کشان دامو با اتوستاپ رو دچوم از دماغ چیان را در باسته بوم برای مراجع بحر که هبو یعنی چم هبو وصا خواشیک وصا دلال وصا چیایم بلند مگو یا ربی مگو از کردستان ما از لکم وصا خوازه هبو مستی باجار سوانتی ناو حرامه یا سوانتی ج قوم سوانیه مثلا ام کرد
کردبوون ناسنامای جوره لی کرمانجی سورانی زاویتی اوجی ناسنامای دبن کردی تیده ناسنامای گرجی ناسنامای جوره سوانتی ایمرولی مگرلی اوجی ناسنامای دبن گرجی دانه سوانتی جی حرامو سوانیانه سوانتی حرامه که ولی اشون لور براستی جی میگو یعنی شو از کردستان مقد همو خریبی نهاد جمرات زنی همو جیایم بلند خوازای حیوان آجالن لور مگوش با از کردستان ما شو سوانتی مسیا فاوریا ما کردستان دا براستی جی بلا هر کس هر ببینه بلا هر کس هر واندر ناس بکه یعنی دیروک هر کس لور هیا گله کی سوانتی هستی بله بله گل راست براستی جو سعید شواد Türkiye'de wineci henin evjileki balkeşin milser Instagram ji şwad şopan tuarta çuwan deran te wene parvet kirim mi didit ebrasi geleki bam kişandı bu ve ben nesip emji bi çuwan deran bigerin bibinin ve va Türkiye tej mera ve ber rehber ku re re amen nişan bide emeli Gürcistan'ı bigerin velat yaklaşık fermo من ویدیویم به کردی چکر بله ویدیو کردی چکر جبو یوتیوب می پارو کردن علی سوانتی کردستانه دا لطفاً دوست تماشا کردن هات تنی چه بود دوست یعنی کسی دا زیاد تماشا نه حزم نکن براتش کردن نه حزم نکن یعنی کسی نشد تماشا نکرد کات چه یا چه سونه یعنی او گله کی دل مشکانیه یا مثلا که اوسه گرانه باله مخابن براستی یوتیوبرین می کرد یا بباره مخابن همی یوتیوبر می کرد ادکارم بیشتر بردی او که براستی خمگینن و جبو کردم براستی بانک دکن بیشتر برات تمام شدن یا ام به هیوی ندیسا هر چقدر belki de ben heavy dışıkın avkımı lem be heavy ne ve civanın me beri xwabidin youtuberên Kurd ve bibin aboneyên kanalan ji kerema xwe em devir jî bangewaziyê bikin ji bo hemî kanalên youtuberên Kurd ji kerema xwe piştgiriya hemî kanalan bikin û tiştên Kurdanê de hemî qadan da Kurdî hilbijêrin em kurtasî wisa bêjin heval Burhan gotinên tê dawî ne hêviyên te em bêjin pêşniyazên te ji bo ciwanan û wekî din ser ger û geştiyarî gotinê tê dawî jî ji kerema اما از کورتاسی بحث تشتکی بکن از آنم از ویدیویی میلیون هزار نه تماشا کردن هر زده 300 400 500 بلکه نگیش خواهان رقمانی لی کسی که آنها تماشا کن که حتی الورجی تماشا کن از آن را بیشن اف حیات اف دنیا اف جیان بتنی یک جاره به شانسه حاطی دنیای حیات خارجی هر بگره چاله خوزه که جگونده خدر کبه جبازار خدر کبه لدنیای بگره بحشت بتنی نه لکردستانیه کردستان نه بحشته که هر دنیای بگره کل کدری بحشت هنه جی خوشت هنه گلک امجه قاب خدر کبه گلک ام هر دنیای ناز بکن انسان ناز بکن زمان هینا بن لدنیای بگرم ام زیده پاشمانه ام کرد یک فایده ما دنیای را تنه یک فایده ام ضرارن دنیای را به خود ام ضرارن همو ولد دنیا بنا را فایده و هنه کرد نه موسى برای برهان بباره من پرسات بری به شکل بباره براستی گلکی هستیاری از زانو و علیدا ام جوسانه لم هیوی دکن دسانی قشوا هولدان ما همیشه بو تشتینه کو ام بکربم بر روشه بگوهرن یعنی شو آرمانجا ما هزر ما همی تشتمه اون ام وانه بکن یعنی هولدان ما اون ام به هیوی نه بن هیوی خو نش جبر کو نفشانو امن yani eğer ku em heviye xwe bişkin eğer ku em tiştekî nekin hewldana nekin wê demê wê nebe rastî te jî kedeke gelekî hêja daye û ev berhev nivîsandiye û hê jî ew keda te didome him ji bo netewê xwe be him ji bo xwe be jî didikî em serkeftinê dixwazin ji te re jî ez hêvî dikim tu di gelek welatê dina jî bigerî em ê dîsa bikaribin bernamê dina jî ser bernaman çê bikin ser pirtûkên te ser ger û geşteriya te biaxivin ku bila ciwanê me jî bi vanê behezin bizanibin ez dubare pîroz dikim pirtûka te distan warê guran û hêvî dikim wê bigêje armanca xwe yani hêviya me ew e û zor spas mala te ava tu tevlî weşana me az dindî bûyî spasdarim ji bo te ji bo tevlîbûna te û ji temaşa me re jî gelekî spas mala we ava ku we jî
bi sebir em guhdarî kirin heta niha mala we hemiyan ava be û şev baş were.